بناوی خدای رحمان و رحیم صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل و اصحاب و احباب یتوابا حتی رجا قیامته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاوان عزیز برنامه نو یا بناون عشیر ما ام لپیشبری وانه ده برنامه خود ایرو انشاءالله عشیرک نو لگندکی نو امی هف پیوینه بکنو و هف پیوینه خواه پیشکشوا بکن لیبلی وکی ده همی برنامه ده بریاگو هم درباسی ناوروکا برنامه خواه ببین ام تخوازن به هنک بیتو هلبست سیدای ملمزگین برنامه خواه بکن اگر هون دستوری بدن همه سه چار بیتا جرزنامه سیدای ملمزگین از تخوازم پیشکش و بکم و پاشه میوان ما یگود برنامه ده از بوا بدم داناسین بناو خدای رحمان و رحیم. ام محب دل حبین آلا بیت تنا جمش ام لوانتینن صلاتان هر دعا و هر لمش سنتا جد خدا جون پاقجن نابن قریش ام لدوانن دوی دوس و ریا راست و دریش ام همی ازواج اطهار همج اصحاب رسول قنج و باس زانن اون هر عصویا اهل عقول مظهر مدح خدا و نبی وین عدول وان لجهان بلند کر دین حق عالم شمول تابعا و تابعن وان ان بی احسان بالتمام وارثن پیغمبرانان تف اهل علم خاص و عام چه سلف بن چه خلف بن اهل سنت یا سلام مرشدن ما مؤمنانه بی خبردان و کلام اهل ایمان اهل قبلا مسلمان حمیان مذهب و مشرب چه به حتی گو اسلام بجیان ام برای خود بینن لهمی وار و جیان ام حکم ناکن بکفرا فاسقان و عاصیان. بله زمان سیدا و قلم آوی را قوت به خدا برکت تیخ زمان و قلم آوی او رزنامه سیدای ملمزگینه مجی سی چار بیت جه پیشکش وکرن پاشه می درباسی برنامه خوبن تماشاوان نهجا ام ایرو دو برنامه خود لباجار مردین نافچه قزل تپه ام لگنده گربلینه بناوی خوی ترکی گنده چاقر 17 کیلومتر دوری باجار قزلتپه دوری نافچه قزلتپه یا لگنده گربلی ماموستا و روشنبیر حرمه ماموستا جمیل آیدوغان ریسپی گند و سرمیان گنده دریه خوشمر وکر مکر میوان ها مع زوبانتی آمد که شخوام میوانوی نه لبله او میوان برنامه ما ماموستا هم بخیر هاتن برنامه ما سرچاور هاتن ناف خیره دبه گلکی سپاس باشه سلامت الحمدلله الحمدلله اون چاوان راحت الحمدلله خدا جو راضی به ماموستا امجی سپاسی و پیروزنامه خو پیشکش شوتکن بویگو و دریه گنده خو دریه مالا خو دریه اودا خو یا عشیر وجمره وکر دوی برنامه عشیرن ما براستی مجی خواست ایرو هم جنابه و هم گنده و هم جی عشیره و هم بناسن و جی جنه بناسن تماشاوان نهجا بریا از پیوه بسپرم ماموستا جمیل آیدوغان هیچ بچوک ده همو ویدناسن جه سال دبستانه ده براستی از پا ویدناسم و همی خلق قزل تپه چونکی ده باجر ده مروفه کی معروفه یعنی معینه همو کس ویدناسن بوی هنک خصوصیت ده خواه او خصوصیت وی انشالله دهندر برنامه ده اما زمانی وی گهدار بکن ماموستا روزنامه وانه زوده جی کاره
rojnamavantiye dike de rojnamavanê serokê cemiyeta rojnamavan abû jî demeke inşallah dundur sohbet û hevpeyvîna xwe de van tişta em ê ji devê mamosta hes bikin li gel min jî biraderê wî û ehlî wî gundî rûniştîne inşallah dema got rêza wan were ez ê mîkrofonê dirêj wan bikim wan jî ji nêz de binasim û hez dikin ez ê de dirêj nekim ez ê peyvê bispêrim mamoste em dixwazin we binasin temaşevanê me we binasin kerem bikin hûn kî ne kurê kê ne navê we bernavê we karê we şuxlê we çi ye hûn ji kengî delvî gundî ne ez dixwazim temaşevan we binasin fermin serçava ji bo gez însanekî tarîxî min kitabê tarîxê nivîsînin ez jî bir kere eşîra xwe gerek ez zanibim tarîxa xwe ji kî derem hatin ew tiştê dirêjî ez ê li gor îmkanê xwe Ewl hez dikin nav û bernav û yê bavê xwe ez Cemîl Aydoğan'ım di bölgeye dijmir divên Cemîlê sor Cemîl miqemiş nekiriz beşin böyle rastım Cemîlê sor Cemîlê sor yani hayane ben Cemîlê sor aynen meşyad û can nav aynen yani ev jî Cemîlê sor jî vî hawîtê ji bo ez yani hem di inanca xwe de ez însanekî cesurim hem jî di hayata me pir tiştê zorlî serê mir derbas bû û me bi destekar rebê xwe bi rûmet ew tiştî sıkıntiyek hatin serê min derbas kirin ji bo hî xelk ji min divên Cemîlê sor ey jî aciz nabim yani hinek ji divên Cemîl Xoca ey daha bêtir memnûn dibim ama divên Cemîlê sorî dibêjin fam kir ez lawê Xeylê Sadê Xelîlim Xelîl lawê Sadê galkê me Sadê lawê Hacı Abdülazîz Hacı Abdülazîz lawê Bişar lawê Bihemed lawê Emer lawê Bihemed lawê Alî Kurd maşallah Alî Kurd çend bapîr ne Alî Kurd zor spas îjarê di nav aîla me de însanê heya Erebistan nam û dengê wan çêbûnin ez qorma min zat hembelî ez însanekî hem di mavê merova jî di xizmetnê baş kirin ji vî gelî re nêzîka 6 sala zêde mikir pir sıkıntı jî hat yani mijara mafê mirovantiyê de jî ji xeyrî eşîrê û gun xelq jî gel re aynen erê ez ê ser aîla xwe bivêjim ez ê ji jor diwerim Alî Kurd li gorî kalkanê me digotin yani Alî Kurd du tişt herin yani ji botan hatiye tornê biraziyê bedirxanê mezin bû bedirxanê mezin bû lawê apê xwe kuştiye û tê vê derê şêla ji herêma botan tabii lawê apê xwe dikuşi ömür boyu sürgün dibe yani ew bölge hayata wî hebû jeriya sah kirinin Alî Kurd ê li vê derê li vir dimîne li cem derbasiya dimîne însanekî zirxî wî şûrî wî û heqî bawî dijezêr Biraziyê Bedirxan Paşayî mezin e tefam kir bi Türkî zanî bû bi Kurdî zanî bû bi Erebî zanî bû hatû bi vê derê cem derbasiya dimînin û yekî Ereb jî ji wê derê ji Erebîstan tê kes newêre li qarşiya wî derkeve kî tê ser riya wî xweser riya wî nedalî serî wî jê dixwe erê belkî nêzîka bîsî heb însan kuştî bû kes vê bölga me newêre bi qarşiya wî derkeve lawê mezinê Şemera bû ew jî cêk mêvanî wî mêvanê mala dirbasî û çil tesadüf ew yê ê Şemerî tê yek ji êgim ew tidî mêvaniya wê malê çil yekî ji wan nakuje ya divê ji bo xwedê ev çî sûcî wî şî divê were sûçtî dernakeve divê kesek dernakevû divê eviya derketî hemberawî kuştî sûç tu gerekçe tune divê carek din geviyê Şemerî hat ölmên bigîne divê ölmên bigîne divê carekê çend şê bazı bîst rov mehek derbas bû divê Şemerî çekê reş û hespê reş û şûrê reş û yardişkekî wî jî pêreyî ew yardimcîkî wî jî berdestekî wî jî toz û ecac bi dû wî ket û alewa hat û Alî Kurd jî rahişt li hespa xwe siyar bû çû hemberawî û ji Alî Kurd got galkê me got ya xerîb xwe ji riya me bi alî de ez te nas nakim yoksa ez ê serê te jêk ew jî divê jî ya Ereb îja ez ji ter dibêjim
بشون دفگر و جارك دنجي اف آخر نيجي خو نافش دستي خوش هرمي دستي خوش هرمي بكر يعني تو چه ظلم انسانات كوجه فهم كر اجي تو يارمشتكم تي كازكم هر و جار ديجي نه از خوش بريات نادم علي تفكر ولا بفتك بفد كفن بشورا ومرتال او قرم ولا قال كيم يدكوج هذا روسبيتيا دي ويدكوج راد هيل هسبيوي وجنازي ويتين جاب درباسيا وانا دبي لاو تلاوي مزي شمراكو شمرا حفصد جندن لاو ام كسلفر وين ما جيش هيوغ بكن والله هم تنابن خدي الله امان زمان فرتويد غريب ولا قال كيمل ويدري رابو سغمشي تشيت السغما او كسكيويتون غريب وشمرا عشيرك مزن ودنيا بشو دربي تشاي ما سغمشي تشيت بويشاغي عمرك قال ويدري بيسي جندي وان هبون يعني بيسي مالي وان هبون عشيرك جسور بون يعني مير بون وافانا درن ليد بن خدي درن ده بازه زير وسدس كلك اري ودس كلك دن دورا خو ودرن مالا مزني شمرا درن في والله ام هاتن فيا مرفي مي تجمر دفنام بك قيوي شاغيجي سانا عفدو عفو ذكر في ميري قلتي لهم بتشي جسارتي هاتن حيابر يعني افعش اقواس تهديكا واقوى دروم اري هناك دفين او يبوري او تشكي وانجي او تشتي برنجي اعاده قلتي عفو كر ما اراشترميش كري تعقيب كري ميراني لاوي ماتي كشتم بخايتي ناتي كشتم بدفنان كر وي شاغيجي هات او قال كيم علي كرد امريكا قيزه خداي وجوي شغي ام بون امريكا ام هات اجازه ورم بشتيوي حسيني كرد بلي انا دناف مدي جمر دفين كردا ناف امريكا دي جبو علي كرد دفين كردا بلي علي كرد اجا هناك شي دفين نافي عشياو كردا دناف امريكا دي اثبت جمع اثبت دفين كرداش علي كردي دفين كرد هناك جي دفين جبو كردي زاني بو بلي ترجماني دكر بو عثمانlı ترجماني كر خوش بو كردي وتركي هناك جي دفين جبو تركي زاني بو belki جوه درجه هاتي belki yani Türkmen bu ilahi Türk او تشتاق بو هاتي ilahi apı kokuşti هناك جي ورد فيجن يعني جبو يعني علي كرد اري يعني هناك جي ورد فيجن ve yok Türkiye zani bu بتركي يعني بتركي وبكردي بعربي زاني بو هاي علي كرد كردي ترجمه ذكر هناك جي كرد جور هاتي هناك دبي بدل خانيه هاتي وعلى زلال ليس بيشتي علي كرد روكي لأف برمهيمة لأو الشمرة جزيكا بنسد إنسان نان دابونوان عشيرة بيرجع قشت يقول صرف شابو يعني أري الهف هاتن أو جلوه دريه إنسانة كيزانة إنسانة كهتابات وسواشي بس ده وي بنسد إنساني دفيجي يا علي يا ما تناس نكرت أصلي خوش مر نقو أصلي خوش كسكر نقوتي دفي قوتي يا آغاي هك باشاي بسكنه ويا قفات بك نقلات شاد دفي باشا هك از أصلي خوشتر بفيجم أو البرد شكارة رنشتبو شاغار دفي تيور برشت فروني جرك الدو ساتروني قدكر تك البي في دبي دركني نقو اشتر بفيجم أصلي خوه جرك تور الدو سامروني أجبم دو ساتروني وي باشاي إلى مزني وان بينسدي إنساني قو قدكر تك أو بيفاتشي بوجي بيفاتشي نبو خوا gizli işte ama insan ki mükemmel bu yani لوري دفيشن بيشتي وي إجا حسيني كرد أو جي تاريخك بير مزنة أفايا ويشاغي مزنة كي شمرة يعني أودنا عشيرك قلكي مزن فيا هدية داي ومرتالك هدية داي وشورك هدية داي أب مسيني قهوة جور هاتي أفيا بركفنه جلبين قم تك برشة شيء بوي يعني باقر بشاكوشا بفيها وشيكرن تك برشة قم يعني تيدي قيناغ وزلقان نا هيش تونس sadece tek parçayı yekseri tek parça gum jit tünenin yek tane de ve bu او جبرني İstanbul Müzesi او tünen yani bana
او جبو قال قيمتي بو اف داي او جيب في هاوي هديه داني دوي دونمت بيك شر دكرن يعني دو 3000 انسان لفيالي حسب و 3000 لفيالي اجا عربا وكردا يك دردكت شر دكرن جد قلت المبارزه تشتاق نافك اري شر دكرن كرديج نافك شر دكرن دوي يكي لوي دري يكي عرب نزكا 21 حب انسان كشتو الميدان تكت دوی یعنی پیشر خوش دکن پیشر خوش دکن ری دوی کسک نویر لقارشاوی در کلی دوی کالکی می جوی شاید 22 سالی بود یعنی انسان کی باش بود دوی حسینی کرد دوی جا ازی در کم و مزنی وان چکی وان شرایی و میدان دوی هم ناخوازن تبابین دوی وی شیری وی چنوی تا دا قرتینه یا دوی ازی هر بعد هری شوری خوب مرتالا خوب زرخی خوب چی در کف قارشای عرب لحف دخن او جي تشكيوي شين مرتالاوي شين حسباوي يعني زرخيوي حسبا قش شين ماوي شواليه يعني شواليه شين بيستو يك انسان جد ار ميداني مغلوب كري او اي بيستو داي ولا تين حفدود كافن شر او شواليه عربات تكش هناك دفي مر وهناك جيفيت حسب وربو بريم بو هك تشبو يعني زافر وي قازنش كر او على حسيني كرت بو قهرمانك مزن مرتال وان هالجنب اسمامك مي مرتالاج جوهي فيل وي مزنيوان غندا داني ببرونز بتشكي برونز ببرغي برونز هري وشورك وافقم قمج هديه داي افقم هديه داي اري يا بارامكت يعني ان اي اونورلي افاس نا قوم بيشتي ويش قال كيمر ما وجبافي مرما وجا ان هاي مرماي اري تفكر ايش او اويات داني حتى هو في شكل داي يعني او مرتال وشورجي غرابو البيش عفوان انسان قشا غوتشوب بحس باويل دالقان او مرتال وشور يعني نشانه سرفيرازي اري ودانيو افياجي افجي ايرجا الدن داي افقوم بيجي بركفن هناك دفين بركي 2000 سال تاريخاوي بوي تك برشي برقيمتي انتيكاي يعني جي صفر مامو جي تشيك باقر اري صفر صفر اري اذا الغاوي يعني قيناقتي تنه قش تك برشي شي بوي يعني هو صابونك مزن شي بوي اجا او شور مرتال هين جنب اسمامك كيما از فيدر بكم رسمي مزازي وياجي بسينم وهي فيل مرتالج جوهي فيل وانا الجنبي شورجي بسمامك كيما ويشاغي فيدك هدويا وافشي شور فيدك هبي دبر اغر دحل شي دك وقدك ويشوريد قدك دك خنجر هي شور تاريخي كسكي تاريخي فهم نكر كرن خنجر او خنجر جي وندا بوچو فهم جبوي هويجا شورك حقيقي مروي دري لاني او يا حقيقيه وشوري الامبرا دري فهم كر اويا بس اف قمقم جران جيما مستنوري يعني ما شاء الله وجدت قهوه دام المستزياد بعدين دا تفهم يعني خلشقي بومچول اورفا تشل ريد هوستاي باخر جمرتر وقبري يعني براستي صنعت جلي غرش كرنه يعني خابغاوي قيناقتي تون يكسر نا ايدنش قيناق انت بنيويجي يكسر aynen avaji param keti param keti rahmeti babim pir qahve ziyada yalnız ma mustaxazi وجي دوام لي افدر فكري وقهوتي بدا ان شاء الله ولا كسقنا ولا جارنا اختا قلبالق ايدي ميدي شيء بفرتجاد بيجيتي نامين او özelliğe odan ama beri hayya saat 12 şevi غلغلا انسان ابو جيتن قريب نگي خبابيتا پشتي اف durum ticaret و avdan و mavdan çebu yani sadece taziyadı cid taziye ülveri cinamini insanten vedere ticadı ideal insanten ve mevanten canal vedere nan manberede proje hususi famkir جانا اف بالقنا او ششحت هب جنديتين شخور صعبت يدكن ابي شكي دوام بك اجا حسيني كرت هم انسان کی حجیجی بو قهرمان و هم انسان کی گر کی باش بده و جار کی دره مسئله جلوه درجی سواشیه کی مسئله هی قهرمان کی وانی مزن نرلوه دره وقت دعوا حضرت موسی هناك او جيك او مالال ور
ناهي الحيواني وان آف بدن بله يا دويش بو تيفت قرد في ور ناهي يدوي ما نسر دوي سرامي ودويجي كي از وقتا بيم قرك حيواني مبري بين أفضل يعني جمر سرا ريس تنيي او جتي جمي دوي او دوي بهل بعد برا حيواني خو آف بدن كلام بيفان وبابد كفن بله بابد كفن رمك يدخبنوي كاركي محجسين ويتحسبي وردك دوي وقتا سرب شتي كفن ودوي حسيني كرد بله نابو دقيق دوی تچاو الناس كرم قد فيجي كي دوی بيلجي دوی حرام دوی بيل يكي إن حسيني كرد بكسك نكار مد اسبان بورك حسيني كرد دوی ولا حسيني كرد لهدو تنجار لما كي دستيفر پر باش بو بيشتي وي جاري كاركيم عبد العزيز بله إيه حسيني كرد أفيا داوي بله پر إلجينش فيا ندا زاريه خو بله دا برازي خو ها زاريوي جاب نداو دا برازي خو جو يعني جو حقيقيا و أنا توي عبد العزيز إنسان كي جوابدار بو إنسان كي معقول بو برجي زنجين بو وجسور بوجي داوي يعني أفيا ما مستبب ورا وك مهرام مزنانتيه بو وك تديد بي يكي قد هالبجارتنا دي سرفيراز بو تشيك جرد بند دوان مزبطة يعني افجي مزبطة آغاتيه بو يا مزنانتيه بو قباف بدا كي او يا دا برازيه خطا دا برازيه خو ondan sonra piştiwe ja uy ev mezanti kir piştiwe lawi kir sade kir pişti sade ja bavemi kir bavemi ji pir olayni mezin bir seri vid hatin yani merva xop xo pismame hevdu kuştun bavemi ji se çar hab koşay kuştun merve xo şikal ke kimu ape kimi ji taraf merve med hat kuştun alhamdulillah piştiwe ev dawi şu se çar hab birin hat birin dan bavemi hayata bir sürgün al suri muri derbas bu لفرد حفصاجي مدتك ما زند حفصيد ما يعني وك عين وي كالوي بوطان هاد عين او دربو مساله سر بهاتياوي وي حياتاوي جيش زورلغار در باس بو يقين بك حياه شوجي صرف سقنتيار در باس بو ما شاء الله اوانا وري لا الحمد لله شكر الحمد لله شكر بابي انسان كي بير عالم بو انسان كي مدرسه خلاص كربو يعني ondan sonra عربياوي ونيفيساندناوي عربي بروفيسيونيل بو يعني هم دنيفيسي بعربي هم دخوند وهم بيبي عمر عربياوي اوريجينال بو وتركي جي وري زماندا الكوكل خلاص كده بل هو شاي بقيمه بو الكوكل خرسيه ابو صادق وك يونيفرسيتي بو يعني الخرسيه بو الخرسيه الكوكل خلاص كده وش غيج بير هندكوني خلاص كده قزلتا بي الكوكل تنا بو الخرسيه بير هندك يعني انسانك حياته بجبوي هوي ام قشي بخوندن كرندان yani zariyi em giş bu kondun kırından. Yani ana 4-5 şabem üniversite mezunu edinci en az lise mezunuyum. Keseki yani giş kondun kırından. İnsana ki em gerçekten yani ulum perhazdikir. Dini hoji perhazdikir. Fakna bu kısmet mevna şant hacı o kısmet. Qarqil. Zud vefat kirme mesela rahma hadele. Fazla sal beri ona vefat. Ama işte razıyım. Ama seycad nav Amerika diş vard ben Kurdi. Kurda. Kurda gündeva ev girbeli tene. Girbel u dühel u cumuk. Hem her şey Ali Kurdun. Her şey Kurdun. Girbel u dühel u cumuk. Suadiye ve her şey bernave o caydo. Aydoğan, Kaya, Yalçın, Tafam Kır, u Nilüfer. Avana kış yani değişik ama kok yak. Mesela ye girbeli ambejin lوجه دارتكم بشتي رحمتيه بافي ورسبي هون ما لوجه دارتكم تشيكي كي ادهيلي مثلا كي ادهيلي جي او جي ابي مشريف رحمه خدي لي بالبيواوي وداري ذكرن مزنيوان او بو انسانك عالمه كي بر باش بو او جي وفات كر انا كا زاريوي لدنرن او خوارزياني ملورن تفهم كر ناويوان فاروق اي دوغان اسماعيل حسو اسماعيل اختيارك يوانه او انها بيباوان لول شرلي جومك جي انها زاريا بيم عبد الكريم لويدري ابيم عبد الكريم بري مزنيوي غنديبو بشتي زاري عبد الله جلال و بسمامه ميدن علاقه و خوش بصراحه شنو بسمامه هم ما مستا اف oda ve odak dirokiye burası inşallah kelik ekde ke kameraman ve dirok buna ve jrebi de
kelikadi jwa baskir ve god roje kef şahi adı amten vedbe oda JPV yani jbo şevbehirga yani oda vakberi kahve u civat u garandına civati u insanı gündü nahasime navosere u berjor Cuan nayış, cuan dedi dünyavan de berikavan de telefon, interneti. Lebeli evedin mesela ki hacı sebrayül internete nail, televizyon eci belki pırna farıcı, cemaat yedi temenevan yekbe. Yani vana nain o de jibo şevbehir ki yani ev misinne kahve ev gum vasifa khadi saat dubare naket vivalide. Ana fana em dibin qezê yani ji bo hinek nevin te fam kir em ê küçük heyî ocağek heyî li ser ocağê em qehwa hazir dînin qehwa hazir em dînin li ser ocağê em dikirîn ma berê ne hazir na berê gumgum de tefde de hors de qehwe diviyad kanî ew adviyad dihat qalandin çekirdek fam kir Ana tuya bidin danası ama avaya divirde qehwe dihat qalandin li ser komirê erê sade ana li ser komirê dihat qalandin piştî wê hors hebû di hors jî di kuta dibû wek ariyê piştî wê waya îjarê di kelan di vir de di kelan piştî viya xelas bû îja bera wiya da duya di kelan zeral ew kela ewil di wir dişêdibû a du da di vir de di vir jî kela du da a sisiya derbasî wir dibû dibû hepiştî yani hemen ne ver berde u bu kelime bîno îja anha em tînin qehwê em vê dikevnê ocağê derhal dikerînin yani veya lezzet bu veya kesmek arçık veya ne oraya yani bastici cihaz ekifrak balkeş aynen tegirtin yani varış bu cine girdi eri galak evi selsali amrivi yani evi pır sanatek le yani sanatek hoşi le galo iro e garib wi kali bikarbine mesela na cümle beşes ne zanım bu şekilde bikarbine Eva ditun. Medi yalnız amşi nikar vak bere çekin vana yani. Emkarın çekinde ev orijinalga hosabuna berem nemayı yani. Rahmeti babam çedik. Rahmeti Apo Khalil çedikir am kuş dore rudniştin nediş desteme keski pe wi çedik. Zawqa kuy havu. Kefa kuy havu. Destiya xoş çedik. İhtiyarı mecik şadahat qahve fetxwar. Abadan sal dozeme haya saat doze şevi ev qahve verha. Manqalji ya di. Awji kevne. Awji kevne. Aynen awji kevne. Agırtımte de bu. Agırtı da bu devamlı de bu. وخوسر وش كفتيه قبل قهوه الهبد خزي اوجي وقفيا اورجينالي اوجي اورجينالي اوجي دريج وندا بو بيد قلاندجي حس كفتيه كي دريج بو دريج ده اقواس بيد قلاند نعم هو الخرو انا وقاقولي تبي وش قنقول منقول تنم ساده شيء يعني ساده پر خوش شد بو اوجي خوصابون uzmanlık دويشيد هبو اوجي herkesi çene yani seroke gün çedki seroke gün çedik cepe şoy ki çegra ayıbı ayıbı yani kesi cesaret cinet çünkü mesela ne kahve tani aynen yani du kahve aynen du erci mevan bu hatta sonra lazım bu yani Merve meydinci do devan hebun ama baş o da ev yani do dedinci hebun Merve me ama baş o da virbu virji tariha virji ilginci kalkem Hacı Abdülaziz mezne gund ev yani döve dönemedi hatta yani dik kerrik del mezri اوجي شايدي بو يعني حياه جيلان بنرجش بن حكمايوي ده بو اجا عبد العزيز وي دونميدي لفر مثلا قالها بو قال سور كيلكا بن سور هبو يا جند يا tabi sur tarihi asur Suriye bereri vir şehire ki bin arde de aslında 4 kilometre jordi jur av haya viranin 3000 sal beri tabi canım derketin yani jituğla o tuğla jib bizifte kapat kırnın doramam bizifte kapat kırnın aqwasa kanal jam aftani vederi vir şehir bu kral şehri bu vir ijad de sura gunci habu o virji habu
کارکیم عبرکی ده خور به عفی درسن به کری خواب کانتری خورادیش نوان کفرا دبرن قسم تملی خاندی خو وی سربس کرد نگو بفن يعني قندك قديمي بو يعني بفن نما انا است بنوي ماي بنوي اوج اخ كتنسر انا شخور عرض مرداد شيني بو عرسه مرسا ايوي سورك مزم بو اوج فرجي وريبو فرجي قربو كربيش خور اودا كربيش شكل رئيس كربيش اخ دريج بو لجرامجي يكبو بشتيوي اجير شكل اجي هاتم وي شاغي اج متهدي دكر از درمان باش بو متهدي دكر والله هنا ساتم رحمتي بابي ميجي تاريخي حز ذكر مرابو فر بنوي بير ساغلام شكر وما وي شاغي مصطفى قال كي مازن بكفري شاكيري دهيلي ما كفر انين وي شاغي كفر جيكرن تنبون كفر تانين كفري مازن قش ببيفان وتفد شي دكرن وبشه يعني حيش مها اف كفر بزوري شي يعني صنعتك تابي حيش مها او كفر بزشي بون تدي انا بماكينه شي دكن قش بدستات شيكر او كفر وما شكر برحمتي بابي مجي مالفيدر هشت او مدتك مازنجي هين وقت الفربوجي انسان دهات هرجي شو كين بو هرجي شو رابط كين بو انها جيك önemli اخوكو انا ميفان تينا ميفان الفر شي دكنم جانا نان ددن ميفان الفيدر وقتا قلبالق شي بيجي حياه سدست انسان بكار نام بتن فر وبالقونا جور وهدا جور افخاصل ميفاناي او ميفاناي خاني الجورج الجورج وقتا احتياج بيجي الجورج يمنان جورجي بالقون هي وداك الجورج هي واف بالقونا هي ودا نام كري مزه فانا دس انسان منان داد مثلا دس انسان تنان راح داوان فيدري ما مست وبحثا كله كر او كونه شوبيه كله يغومانو وغو تملي ماي دكولانا تشنيدي درت كابن مطلقا الفرسي حب قرال هيكلري عصر دركتن والماردين مزسين طبي هي تون نيفك دتون كفري رش وق يامي جون درخصم برن مردين مزه وي شاي غنديال هفدو نكرن يعني هناك اف كامي بفروشن هناك شي كرن غنديال هفدو نكرن وش علمي قرقوري جادني وتوريزم بخانلقي هات بكتي چتر بو بلكي بچانها بلكي بريطانيا با بلكي السويد با برا كولتورا ولاتيما برا الولاتيما 3600 سال تاريخ وان هيكلهن يعني الولاتيما بو چتر بو یکی گربلی مراغ بو هر موزا مردی من لبله بچا بریتانیا نگاری بوش aynen گربل köyüydü نویس گربل köyüydü نویس وكيد كساكي تشتغل من زمان كي مراغ كر ادابتور كاني از الدورا قول زريان دوي والد مراغا والد يا اشتر بير ilginç bir bejim ahleve deri adaptör lekat evar bu şef mrabu veda bala khod dem qutbu Allah دا بروي اخيم بالا خدای جارد ادابتور لكت بالا خدای سريكي هستي سريكي انسانكي دن شورتي بالا خد دسي خدای گرزي گردياري اوقك برونس دسريوي كتيب و اوقمري اوقشي مدرخست اوق مدرخست دي استعمل في زمان يابال كي من قيمتي تاريخ مادي ميكر اوق برونز و شاغي برون يعني تي معناه كي 4000 سال بري اوق برونز ابون بو اوق مربو سري موادي برمره برهاتن ديتن بري تاريخي برهاتن ديتن ama işte هناك فروتن ارزاني فروتن هناك ورو بشكل دوام يعني خزينداري دفنداري البرنامج قدار دمروش كي بيون البندرة ولا از انا توب تكم يعني اتخازم يعني انا imkanım hep زي يعني ايه بقول عراقالي بتاريخ عراقالي بكم müze müze حقيقي mirasa gün baral gün kesinlikle yani cergah şey dünya eder ana kitaba Hazreti İbrahim nevisi tefam kır az tarihçiyim yani yakın bك gündüz yaz yakınakum tişteki bivin bifroşun او kültür şey bu kesek tariha ko hud bifroşun ihtiyacı izleden ne fakiri ha bu ana tünü ana ihtiyaca kesi izleden ana ka yani tiştek henek dinin dijmir ejid helmet ve mezi tariha var ve ze ava bakın زي خاني وفي تاريخي جور به ما مستشفى ون ما مستي مكتبي بون يعني
جویدجی هون روزنامه وان بون بله yani salni dirêj ve rojname vantî kir û hîn jî berdewam e. بله Ez neşaşim serokatiya wê jî we kir ya cemiyeta rojname van aynen ya herêmê ya 20 sala Mezopotamya rojnamavan rojnamava cemiyeta Mezopotamya 20 sala kir. Yani herêmê dihîn ew rojname yê netewî kêm bûn yê ulusal tê bîra min Diyarbakır bu Lüvir bu. Lüvir hebû. Güneydoğu. Yani çi we serokê rojname vaniyê kir hûn mamosta bûn mesela muallim bûn تبوم مگو برا خودیه یعنی برا جوه بلگیر برا جی روزنامه‌وان آر جی نویسکار آر برا مکانک چی به ابوی amacı مذک. Rojane jî we rojname derdixist. Aynen. Zaten Mezopotamya de 1984 ew Mezopotamya tek siyasi gazete Merlî de miderxist. Ve 1305 hep abonevi hem. Rakamlar pır bu. Ha, insana dixwan xwe finanse dikir, me perejî qezenî dikir, bûyê gazê. Yani vê şaxê bi rastî ew gazete kokek xweş kirt. Yani ew hususiyeti devam etmiş. Anha Cemiyet ana jî hûn serokê. Cemiyet mi dewr kir. Ez bûm serokê aşit kuruma aşitî komela aşitî ez bûm serokê wê bi her spas dikim bi her da hevdûr dinikarbim. Yani inşallah ji bo pîrozbahiyê rojekê me soz dabû em ê werin pîrozbahiya komela we temaşevanê nêja mamosta Cemîl Qiziltepe bi navê saziyek bi navê ya aşitî ji bo aşitiya di navbera aşîra di navbera insana di bikarbînê komelek saziyek bikar aniyê ew çend heb xêrxwazê welêt bi rastî hîna ziyareta wan jî distiyê me bideyne inşallah me soz dabû em ê mamoste ziyaret bikin. Mamoste ji xeyrî wê min bihîst karnê di jî wek revê xweşê we dikir rast bo jî yani hûn karin behsa rast mi berê ji lîse mi dest pê kir. Ez berê futbolcîkî baş bûm. Türkiye ben atletîk. Ez futbolcîkî baş bûm. Mêrdîn qoşiyek çêbû a ewil. Çû ez ketim 4 metî mi qezenc kir. Divê revê de. Piştî wê çaxê jî çîk tu nebûn min medalyek stend bala xwedayê eşofman wê çaxê eşofmanê naylon tu nebûn eşofmanê naylon û qûpak min got ev a çî got a 1500 metrî. Peki mi got bi çavê xwe bera wî eşofmanî da wê eşofmanê naylon tu nebûn. Berê eşofman giş tevdi ben bo bûn yani dibûn wek çiwala. Ya mi got pekî ez ana têkevin vêya jî ez ê معلمê xwe bedenê tî mi got vêya ya got Cemîl tu betirî tu nikarî ya mi got anha ez wenda bikim ma wê vê beden madalya jî min bistîne got na ê mi got min wenda kir ama bira wenda ya tu karî mi got karim ez wêriyê ketim 1500 metrî pardon 4 kilometre jî me ew jî qezayî nekir me ew qûpa jî stend û ew eşofmanê naylon jî mistek yekî şîn qîmetê naylon tu nebûn wê çaxê me ew jî stend û diwirdim bala xwedayê elaqak mezin li ser min çêbû min devî futbolê berda mamoste ez 3 salat ketim 16 qoşiya jî ez bûm birincî 16 qoşî Uluslararası Mezopotamya Kupası yazana rêwa bidim tunç wê çaxê tunç bûm me ew jî stend îja tiştî ez bîra nakim çêbû Qros bölge Qros şampiyonasî li Qiziltepe çêbû li îstasyonê wê derdê walî hatibû federasyon antrenörê federasyonê hatibûn 5 kilometre ez jî tam hazırlıklıyım em ketin yarişê Xwedê Teala quwetek da min و hema ez çawa derketim wer dewam kir bi süratek wer mezin ez giyaştim finîşê benê sor singa xwedayê awa bala xwedayê kes li paş min tune li gorî tespîtiya kirin got kilometrek ferq orta mi û ê hevalê mi kilometrek ferq ez hiç peyva rahmetî Besim Ayba jî bîra nakim walî jî wir midî walî vegeriya got sayîn walî got birêz walî got belkî di sê sit heb qoşî mil Ewropa seyr kirinin li dinyê gîş seyr kirinin min tişkî wer nedî di 5 kilometrek ferq gol gora me Hazretî Davud
efsanevi krali atletizmi. Çünkü gazar cidi girtin beraber xwe و الگوری و چاقی تاریخ 17 متر نگی net geçti. Fırya yani. Hazreti Davud kralı atletizmi tartışmasız. O JP vicazet işler ve bivali o Cemil Aydoğancı tarihi jive çağı hayiro hatın üçün en atletimizin efsanevi bir şey o. Ya kilometre fark. Fahm. Ve çağı midgozi bizim dünya şampiyonu. Ama cam o bu yani zeb ve amacı. Em ketin üniversite ve çağı sağ sol çatışması hebun tafam kul em ketin safeki ve em de şifre bun az Ankara ketin 5 kilometre üniversite. Ez bun birinci. Ez bun birinci ez herim İzmir Türkiye şampiyonası o mektep çırnaket boykoti. Mektep ket boykoti to her tek heviyari şey vakti boykoti bişkin. O de şifre bun o spor hayata murdurdu halas. Yoksa diyor ki ama Türkiye şampiyonu zaten bir çama Avrupa. Yani şanssızlığa mı spor bir havçı. Paşa un derbasi siyaset bun şu navi partiyam ne yapacağın siyaset edeceğin peş bun. Yani demek ki un bun namzet ber barnameyi ne havca ne kam navi partiya vecin. Lebeli tamaşavan neca mamostad peşbazi atletizmeydi ama daha mı yadı bu yekemi kupevi cihanın haksi muze. İnşallah gelik yakda merabın kupevi bu bidin danasin me peşo bikon kupevi paşe derbasi siyaset bu siyaset cid henek parti de havjana kam navevan bejin siyaset kir salni direj hatta siyaset ci giyaş desteya bilind yani genel kurul emjerdi bejin desteya bilind durdici siyaset kir heji balavi dikşin hem siyaset hem rojnamavani hem ji روشنبیرکی هرمی یعنی دواره کردی جی راستی خواتا ماموستایی هنگ پرتوک جی آماده کرنه بری فکراوی بهتر yani لسر çepe bu bes çand sale. Na mamosta. Az ji ortaokul o haya üniversiteci. İnanca xom ticari vandanak. Baవర్men bu. Yani az Ankara Üniversitesi az Gazi Eğitim temsilci Gazi Eğitim 10,000 öğrenci bum. Yakin ki ve şağı tedi sol hakim bun jiddin pek hazne dikrin ve şağıji şebe leyletil kadri camiye hayyası bir zaman. Hayyası bir zaman o düzenli ibadet ne dikir in ya çum mecdikir. Yani sebebi goma mustabu bore منخواست از وی بیشم اف چند ساله یعنی توبه خوشک توبه کردیه نودوس سیاد آماده که چوی حجه ما مستد نودوس سیاد خلد کفن حفصه اسیانجی دبن نودوس سیاد از 17 ماهات حفصه میردین دمام ده حفصه ده düzenli خدای تعالی عبادت شمر کر نصیب خیرات را bu مستد حیا ایروجی لمجاز به dahil واندا نکریه sürekli yani elhamdülillah bavermendim ama hac yimir bu nasip yalnız tişki xwazim bivem yazıya xoyi go beyin hab çarpeyim behberi eji vak kula elhambara rabbi xo günahkarım ama hemu varin ma yalnız dit iştadım bilerek günah nekiri inanca rabbi xode ji ortav kul haya iro bilerek bavariye do şaşin nekirin bilerek müşaşin nekiri elhambara rabbi xo gergeri ke bilerek nekuşti o de adalet ejide محقق گرگری که دهی نخواریده عدالت ejide insanı en niziki خوشی çizgi servan kısın adalet jibo rabbi xwe tijari vicdanı xwe per vicdanı xwe yani velev dijite jibte ev prensibi adaleti muqateyle her de kulvar bilerek mi hata nekirnin lehember rabbi xwe inşallah xwedi jibo ban her de kulvara inşallah na yani de her du mijaradji ve kareki baş kidi kareki juan kidi rasti gomeret bavariya xwe şaşiye neke ji ew prensibi İslamê ê esasî lazim e mere bawer bike goxta mere Müslüman veya duda jî mijara adaletê jî mijarek mühim e welew Müslüman gayrimüslim bi lazim dve mijarê mere şaşiya neke yani mafê mirovantiyê ji hemû kesî yeke ne ji bo Müslümanatine ji hemû insaniyetê re mafê mirovantiyê ez hafse ben bu setiş girgin şibi veyin hafsa merdin de zindana merdin piştiği ez berat bum zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 17,000 euro devlet mahkum kırdı yani zulmen azabetim hafselo tafam kır iftira dve derdi teorisyen ki Marksist bu teorisyen ki Marksist
و جمیل خوجا حیاس به یا از تبینم سردینه خو یازی ورم سردینه تر از مارکسیزم یی پر باش زانم اما انا مارکسیستم القرشیه ما زاکی ایناشتیم ولا حیا چاره سبه معلومات کر تفهم کر ولا جمیل خوجا تفهم کر خوزی میجی وقت یقین بکره یانز والله هین از یقین ناکم اری گو والله هین بدسیم به زارات خالد دیندارا از خوینا دیندارا بقوم لا مگو خودت على قلبته هدایت بکردیش منایی چه کنو یعنی معلومات کر قبول کر گوت ازمات کرم خوزی میجی وقت یقین بکره یا تبیلی مثال بتثبیتات ازمات کرم اری ولات حبسی یدرو مقمی دستور خود ما مستم براستی گلک جیانا ما مست بالکش شو روشنبیرکی هرمه یا ماموستا هما هرما مردین و بلکی یا کرده همو کسوید زانن روجاوا یا باتیجی وید زانه ماموستا هرمته دناسین بلکی گلک تشتی گو ماموستا را میل هف بار بکند برنامه دا زیندی هنه لیبله تماشاوان نجا دماج بو برنامه ماتیه وقتاندنج برگو کرده هدیه دیمجدن داویا دما خواه اما برسک دیج ما مستبکن و میوانه ما یه برنامه درونشتی هر که ولو 2 دقیقه بجی اما حق اشتغالیه بدنوان ما مستد ده هرمه ده وگو 3 گنده کرده هنه یه بن عشیره امریکاش خو عشیره فریه بر فریه همجی جاری 16 گندن همجی جاری باوکه کیره مثلا باوکه کرداره و ما برکر 3 گندن 7 درجه انشالله می بکن یه و باوکه و یه کرده جماراوان تخمینی چخواسن جماراوان تخمینی 400 سال بری نه جمارا عشیره یا فرد عشیره ای کرده یا امریکا گشت نه یه کرده و یا کشته امریکا ای کرده یعنی یه بافکی و کرده کرده آنها به یعنی هزار زیده هن 1000 زیده هن یه امریکا هم یان ده امریکا جیت حسابک امریکا ای ویران شعرو ای ویرو ای سوری جیت حسابک او جی به 5000 6000 هن بله یه هرمش خواسن او 16 گنده وان یه قزل تپه قزل تپه او جی نزدیک 3000 هن 3000 هن بله belki زیاده تر 3000 seçmen هن بله 3000 seçmen هبی و 18000 هبی یه دیجی tam بتیبتی و 30000 هبی و 30000 هبی هون تشکیل یا خلجان وقتا خلجان یتو تخسر یجی خرسه و آلیه چم حیا سوری داره سر 105 گندیوان رهنن یا خلجان او مليون او پر yani پر قلبالغ مزن خلجان تو بك يعني سر 100,000 زياده هن هون كرم كن 2 دقيقه خو بدون ناسين هون تشكي بيجن سلاف كيل تماشاوان ابكن والله هم قش خير هاتن سر جعواراتن هذا اشترازي و شيكاغو كري ام قالكي بخوش تبن هذا جوازي تشتاق جميل اي دوغانجيغو تاريخك تمام الجمعي هي حجيج يا مشر جناب حجي حجي والله النبي جمال وري قال كي حاجه خونا قال كي سباس دكن سر شعباراتن تشتاق ما بانيا زمان قش حجي قوتي بو ترجمان زمانه محمد بله هذا جوازي evet tişkice مش سلاف كيف كن لتماشاوانا ناوي من هادي أصلانه از جغرسي من جغندي عزيري غرسي لهلا تشي 12 günde o programı ملا محمودجي az sürekli takip dekim yani çi şey mehabi az iptal dekim az devam İnşallah ne olur xursej yani xursejji gündevan ra mümkün Cemil Hoca seri 15-20 sala havaltiya me hey د سیاست از وی پر önermiş dikim adxwazim yani evokwi maqame pej herin yani hitabi her kesime kare bike جبروی هاویجی قیمتی ویزانن والا امجی ما مستحزکن demek ki bu namzet yani bu adayı şahredariye. Hereci meclis üyesi bu mevçağı 2009 idi. 2009 sala 2009 de partiye kedi partiye rastı. Ne içer? Bime hey rastı. Bime rastı. Navi partiye belki ne İslam vejin partiye rastı. Mamosta bu namzete Kızıltepe ye şahredariye
قسمت نبو بلكي خيراوي أيوة. بس وهي بمر على قاليه زبيها بفيم او يجان شاهده او سچمجي مقازنج كرب واش تلفزيون يعني او حيله يعني يكس بارتيا قتيدي يكس صندوق يوان تنبون يك نباشقان وصندوق يسيقش اي قارشيبون و جندك توقي محلسي ودليل او توقي محلسي مرفي خم او جاني شاهد مرفي خم دان سر صندوقه ايدن سديسي هاتو بسر صندوق يعني صندوقات كنترول دنجه و برونتي تقول داري بك اشتر الدليل بفيجن دورد مرفي من نهشتن راي قلان مشكل ساعات سيابي اغنا هاتو بون رب بهزار افيتن رو افيتن هناك صندوق سيسل بون سيسل بيس افيتن بون ور نهشتن مرفي من نهشتن او بابيجن سونجا توقي محلسي واي انا %65 سديش ما بون سديسي بيجي وام bir anlamda sonuca Kızıltepe'ye oldu. Bir seçim kazanç kırı bu işte. Belki خيرا وجرا وما مرن خير takdir ve hava. Yani ben işte dedim deliyle ana toki sonuçlarıyla van binarın netice Kızıltepe öyle oldu. Zaten ana şarj bir çağı beri 2009 2000 ray دستاندن 2000 bu او AK Parti بارتيات 2000 جابوا هذا او 2000 شو 8000 8000 يعني Yani peş bir رقم زياده yani millet mebuk diye işte millet mebuk دي ساجي ملت جو حزك ما مست ملت دي بلكي سروكي شهر دار يدي سو elhamdülillah şükür yani بله تماشاوان نجا ام لگنده گربلی bu Türkiye جرد Çakır 17 kilometre duri bajarı Kızıltepe navçaya Kızıltepe'ye mevane mamosta Cemil Aydoğan'ın mamosta Hacı Cemil Aydoğan mamosta ki emekdar yani muallime ki emekli bu ya emekdar جوانیا خود روزنامه‌وانتی دیگه هیچی بردوامه روزنامه‌وانتیاوی نها دواره سازی جواکی ده دیسا جواکی را خدمت اید که براستی هم جهرم را جنافچه را جگنده خورا بلکی جمروی خورا جدردورا خورا مروفکی منفعت یعنی منفعت پیوه ضرراوی الهرم نبویه امجی نها میوانیوی نجمره بحثا عشیره امریکات نوا امریکات جی بافکی کردا بحثا بافکی کردا یعنی بافکی خود قبیله خود نوا عشیره ده بحثا قبیله خود کرد گوسه گنده معنی نخواستم دیروکا گنده گربله به همو تفرعاتی و پیشکشی و پیشکشی ما تواکر هنگی بحثا افغان شوپی کردا یه گونها عمله تماشا جید کن بحثا وان کرد هون حز کن ام برنامه خواب داوی ناکن چونکی مالا ماموستا نها لباجره نابینا گندو باجر 17 kilometreye gund buya mahallek bajer şo buya şaredariya mezin mardin bu digel buya mahallek bajer ji jiber karivi naha malavil bajere lebeli malakha kiriye müze hem halkı gunra hem ji mirasek bav u bavpire xate da muhafaza kiriye un hazikinan barnama xab dawinakin امل مزاوجي بنارن پاشه امی برنامه خوب قدیم کرم کنم موزه بنارن